abashaho becyara bari kumanywa nka ba VHT nibagira ngo no bakozere namane na munongo mu kurwana sendwaro mbyaro betu tebene ntambura kandi tebari kutungana kasimo enjura ke kugwa tuburo kutwatambura emyanya nebere hare tupangise wa boda na gushaba sente nyingi mwene nyonkabire nishaba government ngo yatuyambe yetuhereze ntambura na munonga nka ba VHTs no shanga stine mbazo mu byaro byitu kandi abantu habwo kumanya ngo turya bashaho ba byaro bya RC Center 1 bagumana bakwikaho nibakubuzo mbazi kandi mbazi togirota togwine eco ndaco ndekizibu cyamani aba batandikireho kibina cyo kubagita kwenango babashomese kandi babeco kureberaho abantu abo bari kwebembera no kurwanisa uburofu mbyara habwo kubendwara nyinji zitwire niziretwa uburofa cya kandi VHT cyetu yambireje etuyambire kutubuganisa n'abantu bo mu byaro tuyabuganisa abantu bo mu byaro twakwatana nabo hati mwene imbere z'abantu bo mu byaro tubantugirata tubantuzumanya tunga muri ngore mirimo eri kubasa kukakebiri yonke byanje bikahoye cyo kubanza VHT kwa kudyamaje akakora umurimo gweje niyo gwanje nimba nawo gukora cya kabiri ihuru yo kugwanisa akakuboka sirimu muri tungamo kwe kubanetambura nimba nahise kandi cya kashatu abantu kuba kumanya kuba kubasa kwereberera basa kugira ngo magara gabo gagende kurungi niwe nimba naheze Benjamin Kamukama uri umunyeshengero wishaza rya Ruhama East nagirangwe nshonga zabashaho abo kwa hanso mbyaro no bazimanya kandi nguziriyo nizikorwaho Parliament yene considering abantu aba kugira ngo bafuneho ka transport aba VHT akagari atesika batambuzo mirimo yabe bakonwa echa kabiri amarwaro government yone yogombeka nkarukon west ezekutombe cha hirwaro ya million rwenda yone za kombekaho OPD ya million rwenda gasha kwa Aneta Tukunda